Siyabingelela ekhaya sibanda iNkosi Church of Christ phansi evali. Siyabonga nje ukuthi nathi sithole ithuba lokuthi nje singene akukutheni kwethu abashadikazi bethu sizopha nje sizophakamisela sithi uNkulunkulu nje abe nathi kwethu abe nalo emshadweni wethu. Oh,
Sasiphuma nje bazalwane nathi nje sinesimemo nje umbiko nje ngo-Agasti bafowethu ngo-Agasti phansi evani nathi kuyangena umfowethu uzakhele wakaZondi ungakuhle nje ukuthi nani niyangenize evani awekho ama-tollgate siyanxusa nje bangcwele zakhele wakaZondi uyangena umhlaka 30 Agasti amen 740 kunemoto ezivimbile ladabula
Submit to one another as is unto the Lord. No manithomelane ngathi ubuyinkosi. Mofuna ligama elithi submitting to one another. NgesiGreek it is hupastezo, which means to allow yourself to be believed. So ngifuna uzuvumele ukuthi wehle kunobaba kaMlangeni uShumayela wathi you need to die to self ukuze uzokwazi uhlale emshadweni. No, enye into kumele uyinikele kunye. Submit as it unto the Lord. Msindo bazalwane sesiyaluma ama-content sewebeli
asizibambelela emfuna nje nomsho kahle usisi ayithi one verse
ngibingelela uProfessor Shabalala nomama ngiyabingelela egameni likaJesu. Ngibingelela amabhishophu onke, upastor, ihlalo ngokulandelana, all protocol observed. Bazalwane siyibandla lase-Christian izikhonzi #25. Simila singomama basibandleni bazalwane sikhapha untombazane osewumama Qungelo Mahadebe umama kaMntana bakithi uTakhi. Sithi ngalesipho umntanami uhambe kahle kwangobese kuyaphekwa emzini sisi. Showe siyacela ukuthi Isipayikosi sinamalanga aso kodwa babuyaphekelwa. Awumtsheli ngamaqanda namaviyana into zofastas kodwa babuyaphekelwa. Iphalishi uZulu udla iphalishi. So-ke singabomama basebandleni ngaphandle kokuthi isikhathi mntanami sizothi nawo amabhodo phekela umyeni uhlale kahle emzini uziphathe kahle usirepresente nasebandleni lase-BIC babone iy'fundiso zabamamakhosi nabo bonke abomama abakhona ukuthi bafundisile. Siyabonga.
ngathi kuyangena ngoba sinamantombazana amadala ongazi ukuthi ayaphi obhuti abadala kungazi ukuthi ayaphi kodwa ngokuthi uveza lesithombe sokuthi kuyangena Umsindo bazalwane. ulethando uNkulunkulu uNkulunkulu akusize nomkakho mfowethu endleleni yenu umshado ufuna umthandazo uyamkhulekela umlingane naye ekukhulekele vice versa lelo uNkulunkulu uzomsiza endleleni amen mfowethu Abazalwane abajahile sengizobabiza ngathi manje. Bangene nje bahlanganyele. I'll
indumiso yamakristu yiyo engenayo engena nenqaba. Sicela nje ukungibhaqa manje bafethu ngoba manje akusekho right. Siyacela. Sithole 8,000 rand i-Bright International. Indumiso yamakristu engena nenqaba. Sicela sibambisaneni.
sesiphethe siphethe imali esandleni wazohlala ngezivile ey'ntathu ebese-ke nathi siyayidenda imina egameni lenkosi yethu ujesu inafethu ufake emshadweni efanele emshadweni. Amen. Siyaxolisa bhetala kwethu esizwe sesibona nathi siyaxolisa kwethu ngala kufikile thona amathuba lokunikela ngoba siyaxolisa.